perhaps the Yeah. Ke a leboha Mhlomphehi ka nnete ke sa hlompho go lekgotla ke ile ka kopa gore ke bona ke patiseile gore mpe ke lo ntsha metsi jwale ka go makala go holo ke bone go tla ofisiri e kgolo mona e thweng ke Morena Mafahle ya correctional service e ba a re ke be ka ba ka etsa jwale ke batla go tseba hore ke be ka ba ka le etsa gore a ke na tokelo ya gore ebe ntse ke tlotla ke kopa lekgotla gore ke tswe ke lo tla ke o ntsha metsi ke re ke na le tokelo e hlakileng empa he ne ke nahanne gore ke ntse ha ke tswa mona ba qeta go ntlama o ibile kgang ya bona ibile monga a ntshosa ka go bonala ke tella ke re na ha ke na tokelo ya go etsa ka ona ke kopa tshireletso Mhlomphehi go diofisiri tsena se kgaetlo la pele ke ntse ke hlekefetswa ke a kgola wa bona mona ke ntshitswe leino ke bona ka mane ya ba commissioner o etsa ditaba tse reng ha ke se itswile letho ka mono le mohlane ke ntshwa se le nyengwe ya batho tsa ka ditshelwa ka sepasapho ne ke kopa go ntshireletse gore ke se ka tshaba gore ha ke patiseile ka mona ebe ke tshaba go bua jwale ke a tseba jwale ke morena le lekgotla jwale ibile a nkwalla mono o nkwalla jwale o ile a tseba gore ke a kula ba ntse ba ngoka ka mane jwale ke kwalletse gore ke se ka ntsha metsi What surprises me is that the request that the accused who hloka health break haeba ke bone hantle moo e tlile ka one of the correctional officers.